true. And I hope whatever you've got to do is something that can be done by two. For I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Tačno 2 sata od kuće do Kovione. Evo sad do antene radarske, pa da se spustim dole. Dobro. Da vidimo radar. Pored Topčideke. prosječna brzina 12,84 km na sat, vreme u pokretu 2 sati 9 minuta 5 sekundi, prosječna brzina kretanja 14,88 km na sat, 14 sati 13 minuta 50 sekundi. Čuli smo ovaj izveštaj. Udaljenost 32,05 km, prosječna brzina 12,83 km na sat, vreme u pokretu 2 sati 9 minuta 19 sekundi, prosječna brzina kretanja 14,87 km na sat, 14 sati 14 minuta 13 sekundi. Dobro. Evo, ovo je konačno. Konačno uspon. Do antene. Kontrolna soba. Ovdje gdje je? Tu je samo antena vidljiva.
Tu je prilaz gore, ali me ne zanima sad. Idem nazad. Lep pogled ovdje na antenu. Zaštićeni balonom. To je 399 metara. pogled na balon. Aha.
marcanskog lisa. To se naslanja gore na Kosmaj. Gornji kraj Nemanjića, Tresije. To je linija Kosmaja. Ta krivina. Dobro. To je već deo pored Topčiderke kanjona, ovaj Klisura ili već šta je, Jaruga. Tuda teče Potočić. Koje posle postane Topčiderka. Ovdje su susreti sa automobilom nezgodni, zato mora da pripazim da čujem, da li ga ima. Sad sam se spustio dolina kod Topčiderke. Uskoro ću da se sretnemo. Tu je, sa leve strane. Gore izvire ispod Kovione. Spaja se sa dva kraka. Tu je. Pa se razlije, napravi ovdje blato. Ravno je. Kad je ravno, onda ima i blato. Razlije se. Ovo je to skretanje preko blata i zemljani put do Kovione vrha. Prelepo mi je ovdje. Baš je ono planinski. Približavam se Trešnji. Tu je pogled lep, gore. Na Ripanj. Na Ripanj brdo. Lepo, da, zaista. Najavljeno je popodne, ne vreme, pa zato kraće. Skrećem na Trešnju i come back. Evo ovdje je skretanje za Trešnju. Idem gore. Treba meni ovdje.